Pera nga lanala ng siyudad San Fernando, reng aguman, individual ameging maragulambag king turismo. Ay ni report. Pera nga lanala ning siyudad ning San Fernando, kapamilatan ning Tourism and Investment Promotion Office, reng migit king 160 individual, grupo, at organisasyon amemye maragulay ambag king panyulong ning turismo ning syudad. Pesinayan niya ang Tourism Star Awards 2025 king Mini Convention Center king Heroes Hall nung nuka rin dinakilaketi reng parangal king siyama kategorya bilang pa magkilala king gelingan, inobasyon at serbisyo karas king sektor ning turismo. I'd like to warmly welcome everyone to our annual Tourism Star Awards in the city of San Fernando, Pampanga, the home of the giant lanterns and one of the best places to go for Christmas in the entire world. Dakal pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Kapag nasaning programa, ing ibalaos lang kilalanan at pasalamatan. Reng kaya duwangan nasasahop, bang itas pa ing kalidad ning San Fernando bilang metong a premier destination king mabilog a bansa. Nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pagbati at pagsaludo sa mahigit 160 awardees ng City of San Fernando Tourism Star Awards 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutu king Balen, susuyo.